أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسيبة جلبة تدبه oɗo télévision meɗen Jama TV haray hiɗen yetta Allah subhanahu wa taala wonde ko hanuɗen yettugol Allah subhanahu wa taala hattirde e yettugol ndo tawde noon ko yettuɗen Allah subhanahu wa taala o ko mantuɗen Allah subhanahu wa taala ko jarnuɗe mo en fanɗi ko waɗi kanko Allah subhanahu wa taala wa in ta'uddu ni'matillahi la tuhsuha. sen konti enen ko Allah subhanahu wa taala waɗani en kon en wawata andude, kono kay hino ɗen haani yettugol kanko Allah subhanahu wa taala hattindirde yettugol. seedo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ko Allah subhanahu wa taala nelimo woni ko nelirimo diina gonga, diina l'islam, diina gonga, diina l'islam. Ɗo diina l'islam, diina gonga, ay ko waɗi noon e piiji boyi no yawtirten noon toujours no ƴetta baka e kaɗo diina ko andanɗa hoore maɗa e haray wonande mo duɗaki ɓattaki karma ko ɓen taski jangali seeɗa haray o wawata famude o sikkay ko diina. bon harale diina kanko ko laawi postal subhanahu wa abdullah mukhlisina lahu diina, kono ɗen juula ɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala nelirimo diina gonga diina l'islam kam wono kanko nelaɗo o makir noon al yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum al islamu diina. nde o yottinno diina kam fof, nde o yottinno ha o timmini, o noddi sahabaɓe fof o landi o ini hara mi timmidi diina kan ko Allah nelimmi kon fof mi yottini mi janfaki mi suuɗali hay hunde. sahabaɓe maki hi a yottini. kanko Allah nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi yo Allah subhanahu wa ta'ala seedanamo. Allah subhanahu wa ta'ala seedi tani nelaɗo kadi o yottini diina kan ha timmi o suuɗali hay fusi, kono kay ilandema nden ñande ka nelaɗo dari haqiqatul wada o ini ɗon al yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum al islamu diina. ila nden ñande ko tawi diina kan huuɓi ɓayna annabajo cippoto hande kadi ɓawa nelaɗo hay hunde goɗɗo wawata addude inna ɗum ɗo kadi dow ko diina ɗum ɗo kadi son ƴetti on bakkinori to kaka diina l'islamu tawa sariya jaɓata la kana hara nelaɗo golli ay koko nelaɗo golli ko gaddi kon ko ɗum ɗum wiyetinen ɓawde nelaɗo feƴƴi hay hunde goɗɗo wata addude hande kadi baka ɗum no ko diina tarawna diina ko ɗum waɗi nelaɗo maki man amila laysa fihi amruna fa huwa raddum. kala ko goɗɗo golli hay sa wi ko diina sa mbobbi kayni ko diina tawi nelaɗo gollali wayitake jaɓede ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala wa in tanaza'tum fi rahim faludduhu ila Allahi wa rasuli. kala ko waɗi on difficulté, waɗi on jakal, anini on, waɗi on jibili ɓe diina kan yahe ka alqur'ana e ka sunna. ay ko ton kala ko darɗon taw ɗon Allah subhanahu wa ta'ala no yamiri ande ko ɗum woni diina. kala ko tawi nelaɗo waɗi ande ko ɗum woni diina. kala ko tawi nelaɗo waɗali Allah yamirali ɗen andi ɗum ɗon haray wona diina.
ay wona innugol ndaare ko sa sen karen si wadi ndaare si cerno karen wadi ndaare si alaji karen wadi o way Allah no yamiri dum ko honto ndaarete si Allah no yamiri ka alqur'ana ene nelaado wadi dum ko honto ndaarete si nelaado wadi ka hadiseje ya en vérifier en to ndaaren to tawni nelaado wadi wa in tanazatum fi shay'in faruddu ila Allahi wa rasuli ay no eden yetta wado nelaado mede Muhammad sallallahu alaihi wasallam addudo kaado diina gonga diina l'islam iden mawlo Allah subhanahu wa ta'ala e bone pittande wonkiji men ko wadi nay iden andi kiido wonki ko ki gaño jom makki ay neddo on inna nafsa la ammaratun bisu'i ko buri hewde kiido wonki ko yamirta jom makki on ko ki bone ko dum wadi kombatugol kiido wonki mudum hino satti nelaado ma kiido kombatugol wonki munkin si tawi woni wonki makin ki yidi hunde tawile Allah subhanahu wa ta'ala yidande hunde don de mojjanama kombatugol wonki kin e ko ki yidi kon mana ha wakkile la ara ko Allah subhanahu wa ta'ala yidi kon nelaado maki dum hino satti buri jettugol kafa ya daroda hefera ben habide mabbe ay ko wadi de nelaado yawno jihadi sakkitindimbe arti tay wobbe heddoyi ton gobbe hino gaanya be hisata goddo anda nelaado maki be maki a joni en gayni non jihadi burdi yombude ndi burdi wonde fasade joni hande kadi ko heddi ko jihadi burdi sattude ndi sababe maki en nelaado ko jihadi wonde burdi sattude ha hewti jettugol kafa ya fewtondira e kefeero o tajama dande walla tajamo dande kono din don jihadi kadi sattude nelaado maki habudugol e wonki monki to watata wonki maki ki yidi ndedo hunde tawara Allah subhanahu wa ta'ala yidande nde mojjanama kombataki e hoore dum don no satti ha wallahi no satti ko dum wadi ndaara ko ben hayimo be beeni wo giggol ala gite ida yida hunde en to si tawi woni tun mana do ya andu mojjanama ara la ni no okkade ko dum wadi sa yidi hunde en tawda do taskare to est ce que ko mi do taw no mojjane mi ka mojjanalam ay ko dum wadi hunde kala ko yiduda do kala ko yidande wada attention taw tasko la taw anda hina mojjama ka mojjanama ay wasa antu hibbu sayen wa huwa sarul lakum no gasa yida hunde hara konko yidda don ko bana wonandema ay wa asa an takrahu sayen wa huwa khairul lakum ko buri hewde non ko no wonirta no heewi ko anyoton hunde haranden hunde ne anyi don mojjere monden ko don tigiri wondiri buri hewde ko al hali banu adama ko ni way illa man rahima rabba sina Allah subhanahu wa ta'ala yurmi har ko jomiraw nendillaji haqqil ulil absar taskoto mojja ay bala on tigi da hunde den taw tasko andande hino mojjere dum kala mojjana dum ko buri hewde ko say banu adama yollo yaw yi lorra modum kango wi'a simi anduno ay dum non ko angal taskogol wonki munkin kombatugol wonki munkin e yurnagol bindidi ndarugol ko nelaado wadi ko wada dum nam dum non iden andi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ma khalaqatul jinni wal insi illa liya'buduni o tagirale en wadiren karle do sinangal do dewal dinal islam joni non hino tawa e dewe dinal islam den ndudo lewru wetendo lewru sumaye shaharu ramadan do andanda hino ko ndun don wonde ngenatu de modum inshallah samen wonde arde do shaharu ramadan e tawde kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko yagodo yurmende e hoore ko tay o tagi banu adama ko fop o timminani mo tere den fop o wadani ma kadi al haaliji o addama newe ndeji din kawra adna do fo fi ya waaw mo rewde ay mana o tagu neddo on ha o gayni o wadam ma kadi moyeji din fop fi ya waaw mo rewde winom ko mi tagire ma ko fi ya rewa ay o taguma o timmini tere ma den fo okkuma cellal o wadam ma noppi o wadam ma gite ay o okkuma cembe dole o wi ko mi tagire ma ko fi ya rewa ay e hoore dum don kadi non o okkuma kadi newende o wi honno o wi debangal kala ko tawda hida mari feere e mudum ko ya addu ka mara feere ko mi fawalima la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha ay joni o yona sumaye no fewndori do ni si hida nawni sino tanjina nawnare ma de docteur no tanjini nde sello yai o wi ko ya a nyaamu haasi a ndikkoy festi yoba ko wadi non buy nawna do ha gayna be eta la ko newnana etugol ko si tawni neddo on hino tanjina nawnare makko nde ndikkoyta ma nayejo o neddo on nawyi duubi o exemple ko joni 70 ans 80
10 ans on ɗon o wawata horude mawɗo nayejo heɓuɗo duuɓi 70 duuɓi 80 no sotani 90 temedere bon on ɗo ko yo etu ayi amma so goɗɗo kadi nawni docteur ni naari nawranama ko nen kadi wona neɗɗo on kadi tun nawnata ƴetta e plaisir mon ina milla nawni mi wawata horde o way ko docteur so tawi woni docteur daarima ay ɓenni nawnare ma nden wawata e hordugol ko ɗum ɗon koy mana ko docteur ɓen ina jonnata on accord ɗon wona nde ina taɓa hino nawni itta e plaisir ma mbiɗo nanni mi wawata horde o way si docteur daarima vérifié ma ɓe andi nde nawnara ɗo si a horidi e mayre addante probléme ɓe confirme ɗum aray ɗon sari l'islam no nawni ko ya ñaamu ha ndikkoya sa ndikkoya yoɓa sino tan ina noon nawnar nde na yawande ndikkude hande kadi haray ko yon tigui etu ayi non woni ko hani no ɓuuri hewde noon hande kadi meɗen so allahu rabbi hay suumaye fewndiri ka tunga si tawani ko paaliɓe nawni hilan nawni wata yadde suumaye allahu alam allah subhanahu wa taala ɓuurima humpitade an fi neɗɗo on ko waɗi noon baraji ko woni e suumaye ko moƴƴere ko woni e suumaye kon ko ɗum waɗi si allah subhanahu wa taala ni neɗɗo ngar rewruɗa wongo rewruɗa hay siɗa nawni si tañƴinama nawdara ndikkoyay rewgol ma moyen jiɗin fof ha hoora ko ɗum ɗon ɓuurma moƴƴande an neɗɗo on saabu baraji ko woni e horugol suumaye kon ko allah subhanahu wa taala ton andi eyyi en aroyay e majji yeeso si allah holanɗo jaaɓi ayi bon ko ɗum waɗi so inni hay so tawni nawdar nde hino tan inane ndikkoyay ko ya ñaamu ha sa ndikkoye yoɓoya har ko ya hoore ko ɗum noon ɓuurma moƴƴande ayi ko ɗum waɗi subhanahu wa taala wi hon ɗum ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam ami kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun suumaye wona enne moftaniraɗo sallallah sallam to woni ko farlano suumaye moftaji arani ɗin ka farlanoma oɗo nduɗo lewru suumaye déjà no gasa hara kamɓe suumaye maɓɓe on ɓurno sattude suumaye meɗen o ko waɗi kamɓe woɓɓe ɓen ko farlano suumaye ɓay farlan panaɓe allah subhanahu wa taala haraminanno ɓe hay sonna e maɓɓe ɓen hay jemma e ñaldorma mana goɗɗo so tawi woni a hoori ha suumaye ma ya ɓaɗodirta e sonnama yeehi ha sahabaɓe goo falji e muɗum allah subhanahu wa taala inni ɓaymi andi e jaka on hattanta wonugol ha lewru muccet hara on yiidale sonna e moon ɓen jemma e ñalorma gasi joni mi yafanike on jemma on si woni yan huntike ɗon wawi yidde sonna e moon ɓen ñalorma on ko interdit ay haysi ko sonnama si a ɓaddi kamo ñalorma suumaye e dewgal haray suumaye mon on boni ko jemma on woni ko degganana on tigi ayi joni wona moftaji arani go andi ara ɗum ɗon ɗum fof hiɓe waɗana ɗum ɗon horugol ɗum balɗe 30 walla balɗe 29 eyi joni noon o wi honnum ngol horugol ko fi honnum ko ha hulon allah subhanahu wa taala ko kulal allah woni ko ɗaɓɓa e meɗen est ce que wonigol ñamugol yarali ko kulal allah ñamugol yarali sa gal gata ɗum ɗo nayi kulal allah tawa par ce que obligatoire neɗɗon ko ma o ñama allah subhanahu wa taala no andi ɗum ko nun allah subhanahu wa taala andi ɗum ko wiri o impose ma o wi wota ñaamu wota a yaru o wi ko ha o ndara est ce que ɗa wawi mo hulude e nder lewru kadi no moƴƴani neɗɗo hoorowo on horugol laaɗo maaki to suumu sihu hoore heɓon ko wiyeton cellal kon sa daari hande ɗi ñabbeli ɗi wonduɗen diabete ko wawi tati siga ɗin ɗon piiji typhoïde ko wawi tati siga ɗiɗo piiji ko ɓuuri hewde kon ko ñameteji ɗi ñameten ɗi ko ɗum waɗi banu adama si a nelaɗo maki hoore sellon si a ñaami hitande nden fof ɗuyta ñamugo e nder lewru ko cellal wonande on ti ko waɗi noon neɗɗo wonugol tun ñamugol tun toujours kala hino haari toujours kala no haari toujours kala hino haari alda e cellal alda e cellal ndaare tun koy ɓe toganteɓe piiji ta ñamu ɗum ta ñamu ɗum ta ñamu ko ɓuuri hewde ko marɓe moyen ɓen patron ji andanɗa hoorema ñama e leere nde faala ñama e ko faala ko ɓuuri hewde kon ko ɓe taƴa ko ɓe darata tawata hino docteur hino interdit ñamugol piiji ko eyi fayda miskino taw woni ko karan heɓirta hay ko ñaama no gasa ɗo yawɗon ha toganeɗa ñamete sattay ayi weelegol ngol neɗɗo wonugol sahaji gon tigui ne weela so tara reedu ndu wonugol ndu wiide ene moƴƴani joom mayre ñaama yara bon kadi mana ko wiyete wonki ruhu banu adama on fi banu adama on alhaalin ko wiyete ruhu kon andi ko ɗum woni fi neɗɗo on
ɗum wona ñiiri na ñaamete mana watta ɗum e mana na ɗum moƴƴinta fi neɗɗo on alhaali neɗɗo on ayi ko moƴƴinta fi alhaali neɗɗo on wonkiki ruhu on ko moƴƴintaki ko dewal Allah ala inna zikrillahi tatma innal qulubi jantagol inde Allah wolugol inde Allah ɓadagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum deƴinta wonki ayi neɗɗo si a ɓadiki Allah subhanahu wa ta'ala hiɗa ɗuwori Allah subhanahu wa ta'ala a taway hiɗa deƴi wonki makin hula ayi haray wonki makin hula ɗum noon o wi ko kulol Allah woni ko ɗaɓɓa e meɗen yen hooru joni noon ngol kulol Allah ko honnum wona wonugol tun ñamugol tun yarali la wona ɗum woni kulol na ɗum ɗaɓɓa e suumaye ɗum ko ruttotoge nder na ɗum ɗaɓɓa e suumaye ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala fani mana no woniri noon neɗɗon o ñamari o yarali ko Allah subhanahu wa ta'ala fandi ɗon tere ɗen fopp kadi ko yo wa'u noon neɗɗon si o hoori a heɗotako ko harmi noppi ma ɗin wata heɗade ko harmi ayi na ɗum yandu hara e mara sumaye siɗa hoori a tawi ko passi a heeɗike woni a ñamade yarale a yeyi a heeɗike ko harmi bon haray hino wawi sa ala sumaye bon siɗa hoori a ñoƴi goɗɗo haray ya andu a mara sumaye siɗa hoori a yahi ka harmi walla a ƴettiri juuɗe maɗen ko harmi walla a wowli konngol harmugol haray ya andu a mara sumaye Allah subhanahu wa ta'ala inni ya andu korka ma kam wona naalema se wona heege ona no wiiri noon kala on mo korka mum haɗali ɗum wowlugol fenande e seeditagol fenande haray yo andu o mara e korka ma hokkan sina heege très facile joni noon wallahi si a calculi si a akkiti haqqille moƴƴa e suumaye jele ɓen no ɓe woniri noon a tawa no hawni par ce que hiɗen wawi wonde e ñamali en jarali ɗum ne hiɗen waɗi ɗum kono wonta ñallanga fof neɗɗo on kara han o wata wonde ñallanga fof o ño'ali goɗɗo mana o haasaki goɗɗo mana en tout cas dow o addanali ɗimo makko goɗɗo go probléme hum ko andanda hoore makko ko neɗɗo o loroto joni noon neraɗo makki wota a lorru julɗo ɗiɓo ma wota a lorre an kadi wota a lorru julɗo ɗimmo ma hino harmi fenugol e hoore makko hino harmi piyugol mo hino harmi janfagol mo hino harmi ño'ugol mo no harmi yennugol mo no harmi hulɓingol mo hino harmi taƴagol mo ayi joni noon ɗiɗo fof enen ko en julɓe suumaye wata en haddide fof ɗen wawi wonde en ñamale yarale kono en wata wonde en waɗali ɗiɗo mais honto suumaye on so men haray kullal Allah heɓaki neɗɗo on déjà si tawi woni hay si tawi woni na e suumaye si on tigui no mari ko wiyete tagu wallahi kullal Allah kon woni Allah subhanahu wa ta'ala wiri noon watta zawadu yooɓe fa inna khayra zadi at taqwa yooɓe ka Allah subhanahu wa ta'ala dey nde ɗon yawde ka Allah subhanahu wa ta'ala yooɓe dey ko honnu noon yooɓete ka Allah subhanahu wa ta'ala ko kullal Allah yooɓete ko Allah subhanahu wa ta'ala sabu Allah subhanahu wa ta'ala inni banu adama fop ay inna khalaqnakum min zakarin wa unsa mi tagi on ay mi waɗi on duhiɓe e sonnaɓe wa ja'alnakum ala qabaila mi waɗi on gori innama akramakum indallahi ataqakum Allah subhanahu wa ta'ala ni ko ɓurduɗon ka an ɗo min ko kullol Allah kono neɗɗo hay si tawi na e suumayeɗa duwa hulude Allah subhanahu wa ta'ala e banu adama ɗimo ma ay e banu adama ɗimo ma ko waɗi e si a hewtoyi ñande janggo ay tawi woni bakkatuji maɗin ko hakkude ma e Allah subhanahu wa ta'ala hiɗi welire gilde ka aduna ɗo ɗum kadi boneji ɗi wadduɗa Allah subhanahu wa ta'ala ɗi wona ya acco e ha lakara de inna Allah tubanodi toon Allah o way ko aduna ɗo regiltadi kadi so ɗum waɗi so inni wala yuhillu li muslimin an yuwakhiru tawbata daganta ko julɗo nennugol tububuye ay probléme jama hakkude ɗi waɗuɗa Allah ɗin tubuɗi ka aduna ɗo hakkude ma e yimɓe ɓe rentoɗa e maɓɓe ko waɗi noon no gasa buy ɗimmoɓe ma banu adama ɗimmo ma ɓe waɗuɗa no gasa woɓɓe ɓen hawnaki ko kawtal e ma ko ɓaɗodiraɓe hawnaki Allah okke sansi ange maɓɓe yafodiron avant hiɗa ƴettite walla ɓe ƴettite ayi bon kono si on yafodira yeeso Allah subhanahu wa ta'ala so hewte ka lakara ton a jonete banu adama ɗimmo ma on haqqe makko ayi bon wala fi noon si tawi woni an ñande weeti o ñande finirde mana golle maɗen ko ça fait woɓɓe ko fini weeti o ko inde goɗɗo
inde goɗɗo hay inde goɗɗo hay inde goɗɗo yalla mana ko ɗum tun ɓe anda kamɓe sino wowle sina ɓe anda sina no woni na sina e hoore goɗɗo no hulɓini ha ay ayuhibbu ahadukum an yahakula lahama akhihi maytan goto kala e moɗon no yiɗinde ñamata tew musidɗo mum mayɗo ñoore ko non way sa ñawi goɗɗo ɓeni hara bakkatu mum woni sa hetti tew makko nga ñaami ay kono rentoɗen e ñoore hay noon hita woni goy ko wonɗa mo ñoode woni mo wondi e muɗum woni o wujjay o fenay o zeenay o yaray beere si a yalti e wowlugol ɗum ya andu haray bakkatu ko woni wadde ɗon kon ɗa mari bakkatu ɓuri ɗum ene mari bakkatu ɓuri ɗum goɗɗo ko yarowo beere a yalti ɗo ay bingol mais on ko yarowo beere ko woni bakkatu ko wonɗa wadde ɗon kon hino ɓuri bakkatu ko woni wadde ɗon kon ko woni yarde beere nden ɗon kon ay siɗa heɓa feere noddugal mo waajo mo rentinama ko boni kon e hoore sutura ko ɗum noon ɓuri moƴƴude ay ko ɗum noon ɓuri moƴƴude wonara wona yaldugol aybinama ay kono hay si tawi woni na e suuma e kono neɗɗo hino haaltiren tagol e ñowgol banu adama ɗima mum e lorrugol banu adama ɗima mum woni Allah subhanahu hadir noon la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi hay goto tawata hara ko julɗo ha tawata hara ko yiɗani hoore makko ko yiɗani musidɗo makko julɗo est ce que alhaaliji men en ko ɗum way mo kala men yo tasko ɗon min o wonɗo wolde ɗo est ce que komi yiɗani hoore an kon ko ɗum yiɗani ɗimmo banu adama ɗimmo ma yami darta ko aran ɗo miɗo andi par ce que innal insana nafsi ala basira goto kala e meɗen no humpiti fi hoore muɗum ayi yami daaro ɗo si miɗo andi belette komi yiɗana hoore an kon komi yiɗani hoore an kon na ɗum yiɗani julɗo ɗimmo an mi ɗanto ɗo nelaɗo maki neɗɗo wonta julɗo neɗɗo wonta gonɗinɗo ha tara ko yiɗani hoore makko ko ɗum o yiɗani julɗo ɗimmo makko ɓay a yiɗana hoore ma lorra a yiɗa lorrude ɗimmo ma an e hoore maɗa no wirta ɗum hay goto men ala wonɗo parfait hay goto men ala mo mara erreur ellaji maɗi no andirɗa noon pelletti a yiɗaɗi wowle kono añan ɗimmo ma kadi wowlugol ellaji makko ɗi ay añam wowlugol ellaji makko ɗi ay ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala inni ko ha heɓon kullol Allah ko ɗum ko ɗaɓɓa e suuma na woni goltu ñamali yarali neɗɗo ne wona ɗo elana bimbi hakkiɗe ara o ñamaro yarali ara o mara suumaye par ce que so rentaki e ɗiɗo ara o mara suumaye ay ara o mara suumaye sabuna nelaɗo maki qala sallallahu alaihi wasallam sa nelaɗo maki iza jaa ramadana si suumaye maayi ari futihati abwabal jannati dambuɗe aljanna ɗen fof haray no uddita ay wa hulligati abwabu naari dambuɗe yiite ɗen fof soke ay wa suffidati shayatini seytaneji ɗin fof dumbe ay bon ene aya ɗo joni suuma yarɗo ɓena bariji bere ɗin fof yo ferme dansi ko mana ka salji ko amete ton fof yo ferme ene ko ɓe wona jole ɓen wona e fermanede ɗum ay ɓe wona jole ɓen haaji maɓɓe ala suumaye ɓen ɓe hoorata pijiɗi ɓe wonno e wadde arani hay taɓe amadi se suumaye hewtike ko ɓe wona jule ɓen baruji ɓeere wona e fermanede ko ɓe wona jule ɓen dansinji wona e fermanede joni ko ɗum waɗi lalaɗo maki seytaneji ɗin fopp dumbete ende e yo e jaka seytane wona seytane mo anduɗen fimde na ibulisa no mari fedde goy mo mari fedde ay no mari fedde ay on tun hoore jon ko ibulisa ko ɗum waɗi so ni ko minal jinnati wannase na ɗum ko seytane jinna seytane yimɓe ka seytaneji no howi korkode ɗo compagnie ibulisa ɗum no howi karle ɗo wonɓe wallude mo kumbinde kerɗon sikkude o yahoya yo wacca fedde makko nde na fedde wari ɗaɓɓugol ka aduna ɗo nde Allah subhanahu wa ta'ala inno innaka la majnun la marjun cippo anko a raɗaɗo ka huɗaɗo mi rajjikema ay ko nugo wiwno o wi Allah subhanahu wa ta'ala nennanan ha ñande ha foppu maayi ay ha ñande ha foppu maayi nennanelan ha foppu maaya ay ha say fo maayi wo après min kadi noon waralan Allah subhanahu wa ta'ala inni gasi mi jaɓanima ɗum ay ko ɗum waɗi si kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo jonni seytane doole ay mo jonni mo pouvoir mo jonni mo doole bon joni noon Allah subhanahu wa ta'ala inni yahu kala jokkuɗoma mi wattidete makko on fof mo min ada on yite jahannama ay o wi min kadi
la'aqda anna lahum siratakal mustaqima mi jooɗanto ɓe o mo wonɗa sabu mum mi yaltinaka aljanna ɓiɓɓe makko ɓen fof mi jooɗanto ɓe laawol feewgol ngol fof fiwata ɓe heɓu moƴƴere ay kono kala wallitiɗo iblisa e kumbingol ay andu koye iblisa jeyaɗa iblisa wonda e raɓɓande fedde sikkuɗa noon o yahoya e wacce o yahata wacce ko hange makko ko ɗum waɗi so ɓeyni seytane so aroy pansan dargal ñawara nde oto tun waraga dambugal yiite o daro ɓay mani ko tawto mo woodi waraga dambugal yiite o daro yimɓe ɓen si ɓe ari fedde makko nde so ari ɓe jokkima ɓe waɗama jolokoji ɓe jolokama ɓe ari ɓen e seytane a lorri men ɓe mba lorri men o wi oyna wala ta lumo ni lumu anfusakum ko homboye mom mi yahanno ka sowdu mum min ari yedden Allah min wiide ko mbe mom mi yahanno ka sowdu mum ay oyna min ko simi hoɗi tabalum an kon kala arɗo walilan kumbinde men kumbina ko ɗum ay ka seytane honki tabalum mum ko waɗe gandi ko seytane honkata tabaloye mon koye ton wonɓe yartoɓe fof kanko woni e nde ara mahi ko faalaɗo o yaha joni noon si tawi woni seytane si diina kan noddi to seytane noddi to a wiyanga kan seytane honki ton ko ton yahata a yahi bon compre ton comme marɗaga fela ɗon wala ta luumo ni luumo anfusakum Allah seytane o tan felande fele hoore mo par ce que mi yanano hay goto e mon kasude mo min are yeddon Allah ay kono gay neɗɗon ino hay taw woni ena sumay mana ko mo doa no Allah subhanahu wa ta'ala wir non inna seytane lakum adu ande seytane ko gaño moɗon onon kadi jogite seytane gaño jogite seytane gaño bon kono ɗo hino doa wattanede yiila aywa so fiyati seytane ji ɗin fof dumbe wayu naadil munadi noddowo nodda yo ya bakhiyal khayri ko an yo jokkunoɗo waɗugol ko moƴƴi par ce que no wodiri woɓɓe go ɓe andanɗa ma tawni nayi suumaye par ce que hiɓe waɗude ko kamɓe hiɓe waɗu ko moƴƴi no wodiri woɓɓe go nayi suumaye tum ɓe hoorata wonanelal ɗo makiri noon hoorugol alkamisa no wedde juma hoorugol ala no wedde tenen bon e hoorugol yawmo arafa bon e yawmo asura e way tata se kadi ɗo piiji fof no wodi ñalaɗe puyi e lebbi goo ko ɗon ɗon kadi andatama hoorugol e majjino moƴƴi ɗum ɗo fof hara hiɓe hoora par ce que ɓe andi moƴƴere ko woni e muɗum ko e hoorugol jeegoo juldandu ɗum ɗo fof kamɓe nayi suuma yeetum ay bon joni noon enen jelɓen hay tewni nawa hi ko suumaye tun hay e suumaye hooreten si tawno hara on suumaye kadi mo hoora en ɗen ɗon e laɓɓinaynomo harayno alhamdulillahi rabbil alamina ko waɗi nelaɗo maaki si a hoori suumaye a laɓɓinindu haray a yaafete bakkaruji ɗi waɗɗa nder hitande nden fof wona ñande nene on tigi jibbinno on tigi kono kay si tawi woni a hoorata Allah kam sen no weddude juma a hoorata Allah no wedde tenen a hoorata jeegoo juldandu a hoorata yawmu asura a hoorata mana hoytata siga ɗeɗo ñalaɗe kono wakkilo suumaye ma o laaɓa wakkilo suumaye o laaɓa wiwɗen noon laɓɓi wonugol tun noon suumaye o laaɓi wona wonugol tun ilandema bimbi ha kikiɗe ñamali yarali na ɗum ɗon dey si a hoori noppi ɗin heɗike ko harmi walla juuɗe ɗen ƴetti ko harmi walla hunde ko wooli ko harmi bon walla koyngel ngal yahi ko harmi tere ɗen fopp kala kon annduɗa kon ko rentaki e waɗugol piiji bonɗi ɗin wona andirɗa hoore maɗa hundu a rentori ka noon a ñammara yarale yandu haray amara suumaye haray amara suumaye ayi ko ɗum ɗon wata sellinde suumaye o inna ko anyo hewnoɗo waɗugol ko moƴƴere o wiya aqbil tinno ɓeydu kadi waɗugol moƴƴere par ce que sina suumaye sa waɗi moƴƴere kon gootum ko jeenayyi waɗete windete watte kon golluɗa kon wona sappo sina suumaye siko suumaye noon sa moƴƴi sa waɗi moƴƴere kon gootum hikon weya ha 70 ayi hiko multiplier ha 70 hiko multiplier ha 1000 ko suumaye tum wata heɓude ɗum kono inniya an hewɗo waɗugol ko moƴƴere tinne ɗoni suumaye ari tinno aqbil yacco ɓeydu ɓuuri kam wannoɗa ɗon par ce que hari sa waɗi moƴƴere kon gootum ko jeenayyi watte heɓa kon golluɗa ko wona sappo joni noon suumaye ari sa waɗi moƴƴere kon gootum ko waɗete 1000 ayi kono tinno ayi ya bahiya sharri ko an yo hewɗo waɗugol ko boni an yo hittiɗo waɗugol ko boni an yo hewɗo wallitagol iblisa kumbingol o wiya o wi suumaye ari agsir raɓɓinɗino waɗugol ko boni ayi ko waɗi noon walillahi itaqu minan naari ayi Allah subhanahu wa ta'ala
hino mari rinɗinteɓe ka lewru suumaye ɗo andana hoorema hara ɓeɗo ɓe waɗino boneji ha Allah tikkanino ɓe ha ka tikkere hewtata ɗon sabu suumaye on o wiya ɓeɗo si ɓe arti ka lewru suumaye ɓe woni rewoɓe Allah ɓe tinniki ɓe renti kadi boneji ɗin Allah subhanahu wa taala innami yaaforiɓe ɓeɗo hari ɓe siñama ko natoyoɓe ka yiite kono non mi efasiɓe hande kadi mi artiriɓe ka aljanna ɓe natoyta si taw ɓen noon ko andanɗa hoorema ko hewnoɓe waɗugol boneji har ɓe Allah subhanahu wa taala tikkanno ko boneji to wonno haaji maɓɓe ɓen Allah subhanahu wa taala inna gasi mi yaaforiɓe saabu suumaye on joni noon ko on ɗo wata heɓude ɗum ko si tawini joni ɓay suumaye on ari inna lakbar hitande nden hola yeddude Allah subhanahu wa taala suumaye ari yomi rento sa waɗi ɗum no hawnaki Allah subhanahu wa taala watte ɓen ɓe o inni ɗon o yaafoto bakkato mumen hari an siñama natoygol ka yiite Allah subhanahu wa taala o inna o taweɗa e ɓe o rinɗini ɓe o efasi natoyoɓe yiite ɓen o artirma kaari janna est ce que ɗum ɗo kadi heɓoto sena ka suumaye tun ɗum ɗo heɓoto woɓɓe men hari siñama ay iɗon andi Allah subhanahu wa taala ko ñande laylatul qadri ka balɗe sappo sakkitore fiyakuji ko watte e nder hitande nden kon fof ko nden ñande décret on cippoto kasma o aduna yankejo ɗo ay maayoɓe e nder hitande nden ay bon heɓoɓe jawdi e nder hitande nden piiji ɗin 9 ko ñande laylatul qadri e nder ko won feƴƴata e nder hitande nden fof ko nden ñande décret mum on cippoto ay joni noon woɓɓe goo hara siñanama ka yiite ɓe yahayno sabu koɓe hoori suumaye kon sabu ɓe huli kulal hari ɓe yeddude Allah subhanahu wa taala ɓe laɓɓinani Allah subhanahu wa taala dewal ngal Allah subhanahu wa taala ena gasi joni ɓeɗo hari mi signi ko naata ɓe yiide kono mi yaafeke ɓe saabu suumaye on hiɗen andi Allah subhanahu wa taala no wi goɗɗo hay so tawni hara o maayi e sabbordu suumaye siko hooraynoɗo wona rajibi sabbordu suumaye si o maayi ɗo hara ko hooraynoɗo Allah subhanahu wa taala mi yaafotomo saabu suumaye on ayi kono ɓeɗo Allah subhanahu wa taala inni o yaafike ɓe saabu har ko natanoɓe yiite o rindini ɓe naati ɗo kadi tinno an wonode wadde ko bone an wonode wadde boneji walla iblisa kumbingol yahowo ka ñooreji waɗete ñooɓe yimɓe bimɓe kikiɗe rondiɗo gañanedi konnagu yagal ko ittata sagirin ɗon piiji wakkile ko sumaye ɗo fof itta ɗum ɗo fof e ɓerde maɗa hawnaki Allah subhanahu wa taala tawne e ɓen ɓe o rindini hari siñanama ko natoɓe yiite o effacé o artira ka natoɓe ka aljanna eyyi ko ɗum waɗi so inni ya tinno an wonode wadde ko bone o inni wa zalika ɗum ɗon noon kullu laylatin kala jemma ila ñande suumaye wi goho ha ndu heeɓi 30 ñande be ñande Allah subhanahu wa taala o rinɗinayi woɓɓe hara ko wonnoɓe natoyde ka yiite o artiraɓe ka aljanna saabu suumaye o cakani noon heɓata ɗum il faut kettinnoɗa harano wirde noon hara na wonugol tun ñamali yarali na wonugol tun ñamali yarali wawata heɓude ɗum ɗon ayi nam ini mana qala sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah o maaki man chama ramadan on horuɗo lewru suumaye imanan wa ihtisaban hara himo gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala mana himo weltori kadi suumaye on himo weltori kadi suumaye on ko waɗi mana neɗɗo si tawi woni si suumaye on ari kadi ko yo taw ara hiɗa weltorimo ko yo taw hara hiɗa weltori suumaye on si suumaye ari hiɗa horude kono hara a weltakkere gondina Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi julɓe buy ɓe andanɗa hoore ma anduɓe nafoore suumaye ɓen si suumaye ari ɗo hara hiɓe welti hiɓe woni fier sabu piiji buyno wadde kawa leydi ɗo wallahi ɗum wodduɗo ɓe andanɗa hoore ma si harano ko kamɓe diri sayno ko kamɓe wonno hoorne kamɓe jogino pouvoir on ɗum dogatano e hoore leydi ndi kono mbawi ɓe mara doole muɗum faami koɓe wawi ko añol ka ɓernde maɓɓe joni si suumaye on ari ɗin piiji ɗon fof puɗi accayɗi ɗuyto haysi ɗi accata kono ɗi ɗuytoto a tawa e gonɗinɓe Allah subhanahu wa taala ɓen hatay ɓe woni fier ko suumaye ari kon hiɓe weltori sago maɓɓe suumaye wona hitande saabu yeddugol alal ngol on ɗuyti ka hoore leydi ɗo ayi bon neɗɗo to hara nelaɗo maaki si suumaye on ari on horɗo suumaye haray mo gonɗini Allah subhanahu wa taala mo weltori kadi saabu ko suumaye on ari kon khufira lahu ma taqaddama min zambihi kala ko wanno morde bakkato e suumaye kon Allah subhanahu wa taala yafantomo Allah subhanahu wa taala yafantomo ayi ko waɗi nelaɗo maaki
لكل عمل ابن آدم له إلا الصيام أي فإنه لي banu adama on golle makko den fop nelaɗo maaki kala ko goɗɗo golli e moƴƴere fop muɗum ñande janngo nde Allah subhanahu wa ta'ala no yoɓa golleji ɗi maliki yawmiddin ñande Allah subhanahu wa ta'ala yoɓoyta golleji ɗin andi ɗon wona Allah subhanahu wa ta'ala arta fasi en na yoɓe no wodore ɓandanɗa buy wonɓe gollire ɗo e entreprise ji hara ha hande woɓɓen ton ha hande ɓe meeɗa yiɗude e patron maɓɓe mais ɗum haɗali ɓe hendade salaire maɓɓe ay ɓe hendade salaire maɓɓe ka hara ɓe anda hara kamɓe e patron on hande ɓe meeɗa taguidirde yitere ay kono hara salaire maɓɓe on hiɓe hendade ay kono laakara Allah subhanahu wa ta'ala wi ton kadi yeɓugol ngol no wodi ɓe Allah subhanahu wa ta'ala teddinirta yahe yoɓon kaari golleji maɓɓe ɗin ay malaikaɓe e yimɓe moƴƴuɓe ay kono wi korka kan korka horiraka sabu makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓinanamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi kanɗon ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala arta yoɓama an horɗo on faasi a faasi intermédiaire hay fusi ala ay ko no weli ɓuri ɗum ɗon ala ko weli ɓuri ɗum ɗon o wi kadi on andi alijanna on no mari dambuɗe jeeɗiɗi ɗen dambuɗe jeeɗiɗo ngal kala heno mari martaba ko on andi ko ɗum waɗi laakara ko martaba ton kadi heɓoroyte darja wona ka aduna ɗo ni se dari gouvernement on ni ila ka fuɗɗi ɗon ha memoyle mo kala no anda garade mum konto itti wona armée ɗen no mo kala no anda ha mo kala si yide chef mum on no andi ka ko arata kala fottuɗo chef mum on no andi tappay gardabu ala kara kadi ko non ton kadi no ɓurtoyade mo kala ko martaba mum on no ɗaɓɓironoɗa ko aduna ɗo non ton kadi ko noon martaba ma on woni royta ayi ko ɗum waɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi hino ka ali janna toon dambugal ay wiyetenga rayyan ngal ɗon dambugal natiroyta e maggal sina horunoɓe suumayeɓen ay rayyan ko wiyete rayyan ko dambugal yurmede ay dambugal yurmede wi ngal ɗon natiroyta e maggal sina horunoɓe suumayeɓen ay horunoɓe suumayeɓen ɗum natiroyta e maggal ay rayyan woni ko ngal wiyete ɗum noon ko wonande ɓe andanɗa hoore maɗa horuɓe suumaye laɓɓini nduɗo lewru suumaye ay joni noon sartiji suumaye ɗin ko honnu ay sartiji suumaye ɗin no tawa e majji mana tawata neɗɗon taw si tawini suumaye on ari a antigi anniyanto suumaye on tigi anniyoto mana si suumaye on ari on tigi wiya Allah subhanahu wa ta'ala suumaye ari miɗo horirde suumaye fi sabu kulol ma an Allah subhanahu wa ta'ala ɓay komi julɗo ɓay ko am farlilan suumaye ay ko sabu ɗum woni komi woni horirde suumaye ay bon neɗɗon o horira sabu ɗum o anni o ina Allah subhanahu wa ta'ala suumaye ari balɗe 99 mi hooray balɗe 99 simi nawnale mi mayale ay neɗɗon o anniyo ɗum si suumaye ari na neɗɗon kadi maƴo tun kadi dey prépara wiyata bimbi hoore on tigi neɗɗon o anniyoto sabu ne nelaɗo maaki Allah subhanahu wa ta'ala no jaɓira golleji ɗin sabu anniyeji ɗin enen e hoore meɗen jeloɗarta ɗo ene mi weltanike ma falanolan wallude ko Allah woni hoddirali kono meɗen weltanima par ce que hatiɗa miiji wallugol ko Allah woni hoddirali ka e jaka holli neɗɗo on hay so falama walludema hay si tawi woni ɓay tun hari o anniki anniye moƴƴo hay si Allah laatinali kono a weltanike mo par ce que ari o miijiki waɗugol ka ko Allah woni hoddirali ay ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wi himo jaɓira golleji ɗin sabu anniyeji ɗin si suumaye ari neɗɗon o anniyoto suumaye ari hilan horude sabu kulol ma an Allah subhanahu wa ta'ala fiyemi yoɓe ɗi moƴƴereji ɗi suumaye woli fi muɗum fiyemi yaafane bakkatoji ɗi mbaɗe hitande nden fof ay kono ɗum ɗon fof ko tawni on tigi laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala on tigi anniyo ay on tigi laɓɓino o laaɓa pose ay soko wondunoɗo e janaba looto ay bon neɗɗon o tuuba bakkatuji ko wonne wadde ko boneji ko wonne wadde ko fof neɗɗon o acca ay e honnu e waɗugol sadaka ka lewru suumaye ne wirɗen noon ay nelaɗo maki neɗɗo namana an kadi hay ko woni a mara o ko woni a mara futuro kala ta ronka miskino ɗimo ma hay siko tamarore wotere ay
par ce que sadaka hon fande ko ala moƴƴere hon fande ko ala waɗugol sadaka e suumaye on ñammina huntina horuɓe ay hunde moƴƴude ko ɓuri wondude important kon alqur'anu janngugol qur'ana ka lewru suumaye mais toujours ko wonde nge wolde kon a andata lido no hitti a andata daamu no hitti a andata carte no hitti ha suumaye naata ay mais ɗiɗo fof ko bonnayɗi suumaye ay ɗum ɗo fof ko bonnayɗi suumaye ay alqur'ana si suumaye hoti neɗɗon ko yo janngu alqur'ana ko ɗum ko neɗɗon hani tinnade e muɗum ka suumaye ko waɗi alqur'ana on koye suumaye woni ko nde cippina ay koye suumaye woni ko nde cippina ay janngagol qur'ana e suumaye on moƴƴa ay ko waɗi ndaare no wirde noon si tawi woni alqur'ana sa janngi alif goto ɗo mari baraji sappo joni noon suumaye ɓe wi si a janngi mana sa waɗi moƴƴere won gotum double te ha wona 1000 joni noon suumaye ñallal ngal fof sa heeɓi hayso ko jujju goto janngaɗo e suumaye on mais ɗum ɓuura ko on tigui yata noon tappugol ɗon daamu ñallal ngal fof walla tappugol ɗon carte ñallal ngal fof ina no feƴƴinde suumaye mais no wirden noon neɗɗo si tawi ni a rentaki wonugol haalaji pankareji e suumaye korka ma kan jaɓetake mais ka daamu tappete toon carte tappete toon est ce que haalaji moƴƴine wowle toon ay ɗo yaade waɗa bakkate hoore bakkate piigol carte haysina e suumaye hino harmi bon ɗo yaade waɗa ko harmi e suumaye hiɗa wolde ɗon kadi haalaji camparaji mais honto suumaye ma on ala suumaye ma on a mara su intérêt suumaye ma on ala sina heege ay ɗon on tigui jangga alqur'ana ay janggugol alqur'ana e suumaye on ay janggugol alqur'ana e suumaye on moƴƴa tu vois bon alqiyamul layli e jimmagol juula ay immagol jemma juula yeru wo ko on tigui tagana ay sa heeɓi feere yogol ko juulirde naafa ay naafa balɗe sappo sakkitore ɗen waɗugol qiyamul layli e hunde moƴƴude daragol jemma juula ay ko waɗi laylatul qadri ko e nder balɗe sappo sakkitore ɗen ko ɗon laylatul qadri woni ko ɗaɓɓete ay nder balɗe sappo sakkitore ɗen ko ɗon laylatul qadri woni ko ɗaɓɓete ay bon ko ɗon woni tigui on ko ɗum ɗon woni ko nelaɗo mamadou sallallah sallam confirmé o wi ɗaɓɓite laylatul qadri ay ko balɗe sappo sakkitore ay kono waɗugol qiyamul layli nelaɗo kamɓe si balɗe sappo sakkitore ɗen hewtino ɗoygol ala par ce que ko ɗon laylatul qadri waɗi nelaɗo maaki manan kala hawrodirɗo e laylatul qadri ay hawrodirɗo e laylatul qadri haray o heɓay mana ka alfi saharin wona rewɗo allah lebbi wulure no wawa ko rewɗa allah kon fof e nder gurdam maɗa wata timmude lebbi wulure ay wata timmude lebbi wulure ay par ce que fi honno sa calculama lebbi wulure ɗum ko duuɓi 80 e ko fawi lebbi wulure ko duuɓi 80 e ko fawi noon enen jamanu hande ko mbo heɓata duuɓi 80 taw mo allah yiɗi moƴƴa joni noon ɓeni si a hawrodiri e laylatul qadri a heɓay ɗon baraji ko goɗɗo rewi allah duuɓi wulure ay mana lebbi wulure ɗum hawray si calculama ɗe lebbi wulure ɗum hawray duuɓi 80 e ko fawi ay kono ta goto ɗayni hoore muɗum bon nelaɗo wiyali ko 25 nelaɗo wiyali ko 26 ɓe mankali 27 ɓe mankali 29 nelaɗo ko maaki ɗaɓɓite laylatul qadri ka balɗe sappo sakkitore ko ɗum ɗo woni tigui on ko ɗum ɗo woni ko leeri kon faalaɗo hawdire laylatul qadri ko ɗo ɗaɓɓitata balɗe ɗon ɗaɓɓitata ayi bon ɗaɓɓite ɗon tu vois honno o wi terto ɗon ko wiyete ñoore ay wonano wirɗen noon ko wiyete ñoore e neɗɗon o terto ɗum hay si tawni na e suumaye ñoore ko hunde mawnude hunde bonnayde golle ay golle ɗen ko ɗe mawni wo ko ɗe mawni ñoore bonnay fi majje fes ay ko ɗum wasi nelaɗo maaki rente e ñoore ay ko ɓasa nelaɗo maaki ko boni perduɗo ñande janggo ko on arɗo laakara hino ñowno ɗimmo muɗum walla hino piinomo walla hino haasinomo walla hino jattuno jawdi makko ay malla hino hebbuno ƴiƴam makko si aroyama ñande janggo allah subahana wa taala o ñaawa ay moƴƴereji ma ɗin ƴette kaka moƴƴereji ma ƴettete on mo toñunoɗa walla on mo ñownoɗa
walla on mo barminoɗa walla mo wonno sabuɗa jawdi mum perdi ƴette ka moƴƴere jama o yoɓe on hara noon hiɗa horuno hiɗa ittuno zakka hiɗa hajjuno ɗum ɗon fof ƴette ɗon yoɓe on tigi bon yaada e jungo meho nafa Allah ko hajjoynoɗa nafa Allah ko jakkunoɗa nafa Allah ko juulnoɗa nafa Allah ko ɗum waɗi neɗɗo nelaɗo maki ɗengal mangal ko piyori ma ɗengal ngal ko piyori wonade jommum si a jogitaki ngal ngal ñamete ɗum la sakka bil mawti la sakka bil mawti ayi o wi ko waɗi rentoɗon e ñoore ya ayyuhallazina amanu la yaskharu qawmun min qawmin hey yoga e moɗon wota jalu yoga ayi fi anda mari capacité ɗa mari moyen o waɗa mara wota jalere mo sabu ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓurdindini ko Allah sendi a anda ko non Allah subhanahu wa ta'ala ɓurnima e hoore ɗimmo ma on a anda ko non Allah subhanahu wa ta'ala waɗiri ɗum an kadi ɓuraɗo on wota ƴettor compte ta woni compteur ɓurɗoma ta woni compteur ɓurɗoma fes ko ɓurima moƴƴande ko ya toranamo du'anoɗamo yo Allah ɗum ɓeydi mo ɓuri ka woni ɗon an kadi Allah okkore ko ɗum ɗon woni l'essentiel on an kadi ɓuraɗo on wota jasim ɓurɗoma on sabu nelaɗo maki kala jasinɗo banu adama ɗimmo muɗum kanko kadi Allah subhanahu wa ta'ala jasinoyama ñande janggo ha foti hakkude makko yeeɓe ñande janggo Allah ɗon cippinoya fi makko hara ñande janggo yeeɓe hino yaɓirama koyde makko ɗen tellement ke ko fi makko on ko jolti kon ay Allah subhanahu wa ta'ala tigiro wi wala kadi karramuna bani adama o wi mi teddini fi banu adama on Allah subhanahu wa ta'ala wiyani fi teddini fi banu adama hayfina fi banu adama fijirtake banu adama Allah way wono way wade ko ya jendu mo teddungal ay fi banu adama jasintake fes ay o wi no heewi ko jalaton ɗimmo moɗon hara on mo wonɗa jaldoɗon himo ɓurma ka Allah subhanahu wa ta'ala iɗen gandi koye ha nuro e men ɓe maki o wona ɓurgol ma galle joni ɓural ay wona ɓurgol ma ngari woni ɓural ɓurɗoma janggo wo ko ɗum ɗon woni ɓural ay ko ɗum wadde Allah subhanahu wa ta'ala wi wata zawadu fa ina khairu zara taqwa inna khalaqnakum min zakarin wa unsa mi tagi on mi waɗi on worɓe e sonnaɓe wa ja'alnakum al qabaila mi waɗi on gori no wodi ɗo woɓɓe go si tumbodirama ɗo gori ɗin fof tumbodiri ɗo no wodi toon gori go koɗi jangi wo koɗi jangi ɓe susata ɓantude hondu par ce que fi maɓɓe hino jasina kamɓe koɓe jasi ko ɗum ɓe konta Allah subhanahu wa ta'ala wi innama akramakum indallahi atqakum min ka an ɗo ko ɓurɗo kulol Allah wo ko on ɗon ɓurɗo kulol Allah wo maɗa ko on ɗon ɓuuri jogade martaba ka an ɗo ay innama akramakum indallahi atqakum ko nde no gasa ko heewi ko jalaton neɗɗo hara on mo wonɗon e jalde ɗon ko noon ɓurma ka Allah subhanahu wa ta'ala ha o jantiɗo wi honnum oyni wala nisa'in min nisa'in ay wona hay sonnaji ɓe wonande sonnaɓe goo ay no ɓuri hewde kom ɓay sonnaɓe ko ɓen he ɓurata jalindirgol ay ko ɓen ɓurata jalindirgol ay ko sonnajo jogui ko wiyete firange ko wiyete nawligu yagal ko sonnajo ɓuri jogade ɗum ay mana hiɓe wawi waɗude farnori ay sonnaɓe hiɓe wawi wadde farnori moƴƴa sonnajo on si ñeyiɗo joni complet galle mo andi sina makko heɓata siga on ɗon ay walla way tawi wona noon heɓata siga on ɗon mana koɓe wawi farñino ko siga mum ala ay koɓe jogui nawlegu yagal enen wore ɓe jogaki ɗum ha kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi wala nisa'in min nisa'in wona hay sonnaɓe wonande sonnaɓe ay o wi asa an yakunna khayran min hunna no gasa an o sonnajo ɗimo ma mo wonɗa jalde no gasara mo ɓurma ka Allah subhanahu wa ta'ala ay mo ɓurma ka Allah subhanahu wa ta'ala ay joni noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi honnum o wi ko suumaye ko ɗaɓɓa e moɗon ko fi kulol Allah honnum ayyaman ma a duuraten e ñalɗi kontaɗi balɗe 50 ay mais lannay ay ko ɗum woni kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi mana ko ɗumanni ko andanɗa hoore maɗa ko mana ay mana ko ɗumanni lannay balɗe 50 lewru ɗum no neeɓi a yeyɗo woɓɓe goo so ɓe hori ɗo balɗe 10 sakkitoro ɗen kamɓe suumayeɓe waynodiri ay kono naddunoma e horugol tawi ko balɗe 10 horata par ce que neɗɗo si tawi woni a hoori suumaye ko balɗe 30 walla 29 ay
si a hoori bal siko capantati a hoori no gaye jena tawi ko basi a ñaami a ñaami capantatire nden suumayema on boni ay a timminay ay yamane ma a duuda tin ko ñalɗi kontaɗi balɗe capantati walla no gaye jeenayi ay faman kana min kun maridan kala tawɗo e moɗon hino nawni ay aw ala safarin ma haray moye hoore wayasi ay fa iddatum ay mana fa iddatum min ayamin ukhra yo kontu ñalɗigo mana ñalɗiɗi o wayasi e mun ni wona wayasude mun ni yo ñaamo masi mo nawni balɗe ɗe o nawni e mun ni o konta o anda wayasi agon ko balɗe joyi walla jeego mi waɗi e wayasi o calcula ɗen ko hoore makko marade ɗo moƴƴa yo suma e maayi o yoɓa ɗe siko nawnare si o nawni balɗe sappo o calcula o anda ene suumaye ko balɗe sappo mi nawnu noon si suumaye maayi o konta o yoɓade o timmintina ɗe wona capantati walla no ga e jeenayi lanni ay ko ɗum ɗo woni tigi tigi on ay fa man kana min kun maridan ala safari yo faydata min ayami ukhra yo kuntu e ñalɗigo ay wa alla alladina yutiqinahu fa fidyatu ta'amu miskinin ay neɗɗo mo hattana horugol no wiruɗen noon nayejo on ɗon ko yo etane ay ko yo etane neɗɗo si tawi nera ko nayejo kadi par ce que no toɓe go ɓe nayi ñande be ñande ko ya etu yeru ko huntinta miskino la neɗɗo siko nayejo no anda o wata horde lewru ndu fof ko yo etu imo wawi anniyade eta balɗe capantati ɗen fof jonnande wotaro hetto no sella bon ko kanko noon andi simo mari tan kadi mo wawi etude ñande be ñande mais fawtingol hoore muɗum hiɗa wawi anniyade fi lewru ndu fof etande woytere jonna ɗum noon kadi no sella ay wonande nayejo ma nawnuɗo nawnare mo andanɗa hoore maɗa ino tan ina nawnare nden wona yawayde sellude namu Jama TV haray neɓata leere men nden yona e ɗum wawi wadde 78 116 82 38 78 116 82 38 dans 5 minutes 7 minutes wawi mbaɗodirta ko Jama TV siɗon mari ko landata ɗon ko yewiti e suumaye on inchallahu landoɗon siko men faami fi muɗum min ɓangina ay so min faama fi muɗum kadi maren ɗon ha taalibaɓe ɓurɓe en ɓattade en ɓaɗo e inchallahu rabbi 78 116 82 38 dans 5 minutes inchallah wawi waynodirde ay kala tawɗo hino nawnima haray mo wayasi haray yo kontu ɗen ɗon balɗe o ñaama par ce que no woodi woɓɓe goo kadi ɓe andanɗa hoore maɗa inna sino wayasi ɓe ñamata surtout exemple wona ɓe ƴettayɓe wona vol par ce que piiji ɗi gino satti exemple ɗo joni sa immi ko Sénégal ɗo walla Guinée hiɗa fokkiti Dubai walla hiɗa fokkiti Sine bon sa inni a hoore suumaye ma waɗate compliqué waɗay compliqué moƴƴa bon par ce que ɗo wawi immade ɗo joni Sénégal ɗo walla Guinée hara ko ñaldorma yawgol on seeɗa naato yonge nder jamma ay naato nge nder jamma yalto yonge nder ñaldorma ara fof mo ka nder voluwal wonɗa hana suumaye ma o ñagasoto carrément a wata famude suumaye ma o ko ɗum waɗi bon sino inni siko ka hoore leydi wonɗa dogude sano ko saraɗa calcula par ce que ɗa andi ka futuro heewi hoɗa andi futuro heewi ay kono ɗum e hoore muɗum jiiɗalngol wonki fowtere nden Allah subhanahu wa ta'ala ini siɗa hooru siɗa suuma siɗa wayasude neɗɗon ko yo ñaamu ha so hewtoyi après o yoɓa yeru ko ñawli kom ayi woni mana wa ala allazina tafidatu ta miskini mo fattanaka hoorugol mala dayejo haɗa ko yo etu fa man tatawa khairan fa wa khairullah mana joni noon wiyama ammo mara feere hoorugol on ma nayejo ñande bañana ko yeru ko goɗɗo huntorta ko ɗum ettata mana siko kilo walla libar mais siɗa mari capacité hara ñande be ñande ka patron a hattanaka feere hoorugol a nawyi ma ka mari mbuuɗi kono a nawni nawnade man yade salude mari ñande be ñande ɗa mari feere huntingol yimɓe sappo ɗum loratama e fus mais Allah ko goto wi ya hunti sa huntini yimɓe sappo a mara bakkata fi ko moƴƴere ɓeyduɗa ko double baraji marɗa ko ɗum waɗa subhanahu wa ta'ala inni man tatawwa khairan fa huwa khairullah kala ɓeyduɗo moƴƴere ko moƴƴere wonande ɗum ay Allah subhanahu wa ta'ala ko noɗɗo gawte patti farlema huntingol fi honnu fi ka nayejo a mara feere hoorugol o a nawni nawnade man ne yata sele kono capacité ne woodi ñande beññiɗa huntine yimɓe sappo ko baraji wonanma mara bakkat ay ko baraji ɓeyduɗa Allah subhanahu wa ta'ala wi ñammingol ngol hino moƴƴi ha kono ne wa anta suumu khairu lakum si on anduno nafoore so on anduno baraji so on anduno moƴƴere kone ko suumaye kom siɗon wawno pasiyantade ha nawnare mon nden sella fes
horon ko ɗum ɗon ɓurno on moƴƴande eyi kono so tawi woni docteur confirme nawnare nden wona yawande sellude neɗɗo on haray ko yo hoor ayi ko yo hoor ko ɗum ɗon woni ko ɓuri moƴƴude wanta suumu hayrul lakum ayi wanta suumu hayrul lakum ko ɗum ɗon ɓuri on moƴƴande ayi oni in kuntum so laati ka ta'lamuna hiɗon andi moƴƴere ko woni e hoorugol suumaye kom shahru ramadan allazi lewru suumaye ko e ndun woni ko alqur'ana cippina ay shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'ana ko e ndun ɗon woni ko lewru suumaye woni ko alqur'ana cippina ay ko ɗum waɗi senoɗen nanen janngugol alqur'ana e suumaye on ay janngugol alqur'ana e suumaye on ko ɗum ɗon ko andanɗa hoore maɗa ko hunde ɓurde e moƴƴude ay très important par ce que ko e lewru suumaye ndun e ko ɗon woni ko suumaye on woni ko cippina ayi ko e lewru suumaye ndun woni ko suumaye mana koye suumaye woni ko alqur'ana woni ko cippina c'est très important tinnagol janngugol alqur'ana e lewru suumaye ndun ayi janngol alqur'ana e lewru suumaye ndun ko hunde nde andanɗa hoore maɗa ɓurde e moƴƴude ayi ɓurde e moƴƴude ko ɗum ɗon piiji ɗin fof moƴƴadugol moƴƴereji ɗin fof hino ɗaɓɓa e lewru sumaye on wa tinnagol kadi e janngol alqur'ana on ala par ce que shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'ana koye maari woni ko alqur'ana on cippina eyi hudan eyi alqur'ana ko peewal linnasi wonande yimɓe ɓen ayi peewal kaka alqur'ana heɓoto hay nokku goɗɗo ala ko wawa heɓude peewal sina ka alqur'ana ayi ko alqur'ana ko ɗon tungal ɗo peewal woni ko wawata heɓade si goɗɗo yeetike ma o feeway kono o janggata la wawata wonude ayi ko gandal woni ko ɓurdinidini jamaji ɗin ko aduna ɗo ayi ko gandal ngal woni ko ɓurdinidini jamaji ɗin ala kulli haalin neɗɗo on si tawi woni o feeway ko ma o jangga ko waɗi noon ko alqur'ana on tun goɗɗo yiyata no maƴa ɗo cikko e muɗum inna waɗay gollira no faalira min ko ɓeynta ɗo ko hunde no harmi modi min fi on tigi no hoori hay taw waɗa hunde kaari fi miɗo hoori ɗum bonna e suuma nangan on tigi ɓay ko son tigi ñammari yarat lo la ay par ce que ko ɗum heɓata yimɓe ɓen ukkagol e piiji goo pono pananno par ce que ko fi honnum ko angal gandal ngal neɗɗo on si tawi woni hiɗa jangi haray hiɗa foti andude wona wonugol ñamali yarali tum bonnata suumaye ayi ko ɗum ɗon ɓuri wonde facile ko ɗum ɗon ɓuri yombude e suumaye wonugol ñamali yarali ayi bon kono watta ɗum ɗon ko angal andugol ngol ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala inni hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna ene janguɓe ɓen eɓe jangaɓe ɓen hino fota la ka masalil hayyi wal mayyiti no wayi hakkude wurɗo e mayɗo ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni hakkude janguɗo e mo jangani hakkude wurɗo e mayɗo par ce que mo janga on ndaare noon hay tawni ko gande aduna yankoje si en woni ɗe hunjiɓe alqur'ana wulure en haton jini ɗo joni e suudu darnetendu kere koko hunjiɗen qur'ana kono e ɗaɓɓoyta maçon jannguɗo fi maçon yakadala darnana en suudu ndu ay kasi en woni ɗo hunjiɓe alqur'ana wulure en falama ɗo sofere ɓe ko hunjiɗo qur'ana taɗon o meeɗa joɗade ɓawa direction o meeɗa way andude ko woni caabi to ko ngineten yo ardo gina nayi la en yahi ha ɗaɓɓoyen sofere jannguɗo paasi hendi permis mum ɗin reconnaisa ko sofere inna arda ko hammen faala sofere ayi voilà fotata wala hastawi alladina yalamuna fotata neɗɗon ko ma on tigi janga ko ɗum ko heɓata yimɓe ɓen angal wawi non gol laɓɓenalngol Allah dewe ɗen par ce que ndaare hay juulugol ngol neɗɗo hino juula ha gayna hara julde nden nde ala baraji ay hara ko bakkato mare muɗum par ce que neɗɗon si a juuriri parake a heɓata baraji on de gayna julde ton julde nden huuɗa on tigi ay kono nelaɗo makka ɗon a darato habbira ha feewa habbiri daroɗa waɗa ruku ha sella waɗa sujudu ha temmo ka siniɗo sujudu mana jontugo julde nden haqqeji mayre on fop ay ko ɗum ɗon woni haqqe julde nden ay ko ɗum ɗon woni haqqe julde nden neɗɗo on timmina haqqeji julde nden fof haray a juuli amma wona natirno ko juurde nelaɗo on o juuli ha o gayni o salmini o nelaɗo o ari nelaɗo maki yaw juula a juulali
ha timmi laabi tati o wi wallahi nelaɗo mi anda mi wawata juulirde so wonani on sa nelaɗo tindirimo no o juulira ayi algol tun juula no paraki ma hara anda juulude anda sujuudu anda ruku ko waytata siga ɗin ɗon piiji mais haɗa julde nde sellali ko ma neɗɗo anda haqqeji julde nde bon suumaye kadi ko noon yen andi wonugol ñamali yarali ɗum ko ruttu secondaire no bon ɗum ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala imposé ɗum ɗon ko fi tun andugol kulol Allah ngol yo tabuto mais hooringol tere ɗen ko ɗum ɗon woni tigi tigi on ko ɗaɓɓa e suumaye kon baraji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala imposé e suumaye ɗin no wiirno si neɗɗon so woni o hoori lewru suumaye ha ñande ndu maayi haray mo laaɓi bokkato ñande nene makko ba makko jibinnomo ko si tere ɗen wakkiriki hooriri wonano hunduko kon hooriri noon ko ñamali ko yarali ha suumaye maayi eyi ɗum wawata heɓude baraji ɗaɓɓaɗi ɗin Allah subhanahu wa ta'ala ni ko nde hooroton ɓuuri o laɓɓande sabuna lewru suumaye koye mayru alquran ko cippina eyi hudan kon pe wallinnasi wonande yimɓeɓen wa bayyinatin ko ndu feeñindu minal huda immorde peewal lewru suumaye bon ko ɗum waɗi naare suumaye on ari no wirɗen noon haray seytane ji ɗin fof hino dumba programme ji ɗin fof ka boneji ɗin watte ton fof hino ferma ayi wal furqana alqur'ana ko senendirde gonga e fenade fa man sahida min ko musahara kala mo suumaye tawi faliya sum ko yo hooru ko ya hooru ko ɗum woni farli julɗo kala ɗo suumaye haray ko yo hooru ko ɗum woni tigi tigi o ayi kala noon o man kana minkum maridan ala safarin fa iddatu min ayami ukhra kala tawɗo hino nawni walla hino wasude hara yo kontu ñalli ɗi o nawni e muɗum ɗin walla ɗi o wayasi e muɗum ɗin suumaye maayi o yoɓoyaɗi ayi yuridullahu bikumul yusra Allah ko faandi ko newinangol on wala yuridu bikumul yusra Allah faandaki sattinangol on sina ɗum o wiyano siɗa wayasude ya hooru ayi hay siɗa wayasude ya hooru walli to komodil iddata e fi yon timmin kontini ay mana si a hoori balɗe nogay a nawni a ñaami ɗeɗa suumaye mayi joni noon suumaye ko balɗe capan tati joni noon a dikkoye a yoɓali ani ɓay min haari miɗo nawni bom ɗeɗa hande kadi no arala a timminay fiya an kadi ya tawɓe timminɓe suumaye ɓen ayi wali to kabbirullah e fi yo mawnin Allah alama hadakum e konko fewni on eyi mi ñamuno balɗe sappo e suumaye joni noon suumaye mayilanni hande kadi hooro walla lutti hitande aroyere kono milla ñawlino sappo angasoɗa hoorade timmina ko ɗum hoore ko a mawnini Allah hattinirde e mawningol holliɗa hula Allah ay walla lakum fiti on taskuruna yo yetto Allah subhanahu wa ta'ala namu Jama TV e wonɓe suivre Jama TV hara ko ɗum ɗo wonno ko Jama TV addani en ɗo hande haray meɗen yaafini moƴƴane tawde ɗon haray wona hewɗo gandal woni yewtude kala ko tawi e hawriga e sawaba haray ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko longinimi wona jogagol gandal kala ko hawriga e junte haray ko immorde seytane wona wonti woni ko fandini wama uridu illa al islah ay hara ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala yen fuɗɗoro suumaye bismillahir rahmanir rahim gayintiren alhamdulillahi rabbil alamina tawna en suumayeji hewɗe yafano en bakkatuji meɗen adiɗe e sakkitiɗi fewnana en ɓe guureji men ɗin woni Allah subhanahu wa ta'ala wiri noon qu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore mon dandon ɓe guureji moɗin ɗen yiita an neɗɗon tun an babajo on tun sa wakkilike e waɗugol dewal a yejjiti ɓe guure nde yawno harani wawi sa ala wadde dewal ko waɗi ñande janggo a yahoyta acca ɓe guure nde ndara tun hay ka suumaye wona ka etugol muudo naɓe inni ko toskoy koye fuɗɗorante hewti etugol muudo ka suumaye ɓurɗo fanɗude on toso kon ka galle kon fuɗɗorte ayi kono haray neɗɗon ko yo tinno wona nalaɗo makko noon ɗaɗa so wiyde ka balɗe sappo sakkitore ɓe darotono ɓe haɓɓito ɓe findina ɓe guure ma enen fof ɓe tinno e waɗugol dewal Allah fiye ɓe moƴƴere ko woni balɗe sappo sakkitore fiye ɓe hawrodira laylatul qadri ayi kono haray neɗɗon tinnagol tun kañum e dewal Allah ngo yeggito ɓe guure nden ko ɗum haray koni janfagol hoore mum ara janfi ko hoore ma ko waɗa yahoyta aljanna accaɓe gu an fusakum wa ahlikum nara ɗum noon en tori Allah subhanahu wa ta'ala fewnen ɓe guureji meɗen rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الجنة سهلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى أزواجه وذريته إنك حميد مجيد أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا وأن تصوموا خير له فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعملون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منهم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم.
انت الو الو تمام